Ina kalian ka sti komiti daga jinya uti yang matom borswat dalam ikam sti nomor imambu ang chong sni tia sni yebe ya gikam nan tawa kamu thola di punyo tulop ya gi staff yang ya binongkre yang ya di sikausi barha jo ko por imam percaya ila ya ka jinya ki yang di sini pipi mphari de ina kalian yang imno do ki ye wala da percaya ila ka kamram yang kam sti komiti kami di MDC kejadian klik membenta staff MDC Council thola di kamu punya tulok membenta kiyongki. Te nakadaw waslen katukan ni haging sekiat ia gani betulok to nakadaw dacing sistem do punlai tulok untuk di kamu cua untuk di kamu rim kata dacing dia dekat temme. Jadi tidak waslen nana kalian kiyonga penci cakap dengan film orang itola di punya itu loh berkata lah dayo ikam wa cimnai itu loh ini kita staff ini. Jika kelam yang ini kalau tahu wa ne dah kanggi yang terlai, tapi macam di usia, tapi lah nagalian yang ini dah assure ki katkan ke kubar wayo ini tapi state government untuk pelagi imentu, tapi lah nagalian yang ini dah assure ki hado jamit entah hadin jadi dah wayo ia ke share dan kredit nak caga account ni kita wan khudi gintu tada assure ki dayo na pensinya ki tekila na galian ki da hundi kita tulok ori ori kredit caga account ni normal procedure mencua jadi apa mining ya share ki je government la gamwa si arbau somnya arong la go yo sanction ini tenaga sang government apa sih treasury dah kredit ka sa treasury po sa bank do yang ada disbursement sih staff ini dah sistem urip mereka ni record short ka ni sistem government dah berkat David Wan orang ini department go involved with this council mining ke forest ke transport tu poi ka poisa direct DCA na DCA wan naga direct cabang untuk dia untuk lain peristiwa urip rapsuk ni kam tu ni cepat hopefully am ona do ostam usnam tembe jan dikena develop kat kam ji klam you state government one baga monthly wise one do regular sao ai ji klam jo nin gi officer ni o sian nang ya shalom atai ba officer ne mentai ni benai wada one o usnam tembe ani ka candidate pun lagi kat tu ni so ka candidate o benai ne mentai wa usnam tembe. Jadi ini dah kita lalui tinggi, kamu mah last kini memang songsi ti asni memang song klifti. Jadi benar nama, song draft kita ke terms and condition, ini song berkat ya executive committee, pak the government, the pak the chairman of the committee, constitute government bogisi, deputy commissioner. Dia song kita le, dah over yo kita documents kita terms and condition. Dah nalor kita bogisi within 2 days, power report saga state government. Jadi dah smart kini kam. Dah was lama kamu sistem yang state government tam dah delay. Dah rabio cekegi kita. Dah yang alat kini ki parti VPPU vi kangkit itu. Dah jenis kat kamu detik lagi. Orang boleh sadar lain. Power menambil power council. Tahu kamu ya kuat bayar kredit, kuat berapa? Dan kila kamu yang portion jar kita kuat ulai kuat begini ini lagi ukreis dom ladem kan kita le ikan krebe, kalau ada kan kita krebe ladem kan kita ini kita yang itu le.